Mu biri kuvugwa kuri social media aka kanya ni inkuru iri kuvugirwa i Rusizi, aho ngo umwarimu noneho akoze amahano akomeye. Ni inkuru turi gukura kuri Bigezweho TV, yatangajwe n'umunyamakuru wayo witwa Niyonsenga Thierry. Aho yatangaje avuga ati urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umwarimu witwa Bahati Nelson w'imyaka 34 y'amavuko wigishaga ku kigo cya GS Munyomve, aho ashinjwa gusambanya akanatera inda umunyeshuri yigishaga w'imyaka 17 wigaga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza. Ibi byabereye mu murenge wa Giheke, akagari ka Turambi, umudugudu wa Munyomve, aho iryo shuri riherereye. Uyu mwarimu akaba yafashwe ku itariki ya 17 Kanama ahagana saa 11 z'umugoroba. Nibwo uyu mwarimu yafashwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, aho akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya ndetse akanatera inda umunyeshuri yigishaga w'imyaka 17 wigaga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza witwa Gisubizo Musaniwabo Fiete, mwene Buregeya Oscar na Nyirabashyitsi Furaha, batuye mu murenge wa Gihundwe, akagari ka Shangasha, umudugudu wa Bisenga. Umudugudu wa Bisanganira. Ukekwaho icyaha ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kamembe mu gihe iperereza rigikomeje ku cyaha ashinjwa.